Since Joe Biden chone salhakbe nimo chongki New York na do zamli nyamte ge zo ge gen zum chokchen ting dun ju dun du be thola gama sumju zam ge ring ge jin ne du nama shi ge thola sungshe na be kapsu gyana da Taiwan ge jelam ge ko la sung du Let me be direct about the competition between the United States and China. nye aji dan gyana wa ge chen zu ge ko la the ga shu na ngan zu gyana da zui shi long dab chi ge me ba ta changma kunzi ge ne da shi gyang jun dab chi ge me jin ge gap su shi la ya America wa ya na ne dun ba su rong dang ba che gui be nu shu ya de ge me yun ga ngan zu za we phok sam ni zam li ge tho la mang zo da ra wa wo ye da shi di ta ge je kyap de dong gyu de yin ba ta de te la America go chi gyu de yin shi sun ge ba ta ya since Joe Biden ne The United States will not waver in our unrelenting determination to counter and thwart the continuing terrorist threats to our world. America jigu jing lu be cha chu shi ge to ne ngan zu jik tin ti ri nyen ga su ji je gen yong la khap de ta ji du je gyu chö sim ni gyu me tian bu yin shi da America chin ji da shi we tho dang ge to ne zam ling ge zu shi ka si de la go ti gyu yin shi song ba da Taiwan chu ling ku ge ne dan de yang shi di da de lin den ba shi gu ge je je song yue ba ta da America shu ne ga na jik la ngun ji ge si ju la gyu wo me ba ta si ju te de be long wo ship ju la ge ring chuk zu gang ko la pyan do chung yue wen kya chuk ki lung dab da Taiwan ge ne bo la gyu wo dong dab chi gen cho su yin rong te ri nga zu ta ji du ngo gu ye je ne ju na yu shi sin ji jo Biden ne ge zo ge gen zum chok chen tho la dam she de ma na khon du ni du ne Taiwan ge ko la ga myo na be kap su ge si ga na ne Taiwan chu lin la ma ge zen ju che ji ami ji ge mang zu lam lu dan de be Taiwan sung ge chi gu yin she ka se ge to ne ting shi zam shi sung yu shi